Pozdrav svima! Dobrodošli u Shopping Haul. Ja sam jedva čekala da snimim ovaj video i što mi više viroza popušta, to imam više energije i više elana i zato sam rekla neću ništa čekat više, idemo snimat video. Ok, dakle, stvar je u tome da nakon Božića, odnosno Nove godine, kao što svi znate, masa dućana ima popuste i to prave popuste, dakle ne minus 20, minus 30%, nego minus 50, 70, 80%, tko sretniji nego mi žene. Evo ovako, ne samo da sam kupovala u Hrvatskoj, nego sam otišla i do Graca jer to je nekakav obiteljski običaj da svake godine u prvom mjesecu majka, otac i ja odemo do Graca i nema veze što imam godina koliko imam, nikad mi ne dosadi sa starcima otići u shopping u prvom mjesecu. Da ne dužim, sva roba i sve sitnice koje ću vam predstaviti u ovom videu kupila sam u H&M-u, dakle samo jedan brand je, ali eto, volim H&M pa zašto ne. Prva stvarčica koju sam kupila sam tu kod nas i to za samo 15 kuna. Dakle, na rasprodaji u H&M-u kupila sam kozmetičku torbicu, inače je bila 30 kuna, dakle 50% snižena. Evo, još je puno papira, nisam ništa niti izvadila van. Uglavnom, privukla me boja. Mislim da su imali i možda još uvijek imaju ovakve, ne samo u neonsko ružičastoj, već i u neonsko žutoj, pa ako ste zainteresirani, trk u prvi H&M i kupite ako je još kaj ostalo. U Gracu imaju masu stvari u H&M-u koje recimo tu u Hrvatskoj nemaju. Između ostalog, evo ja sam našla vrlo povoljno ove ljepotice. Super cipelice, balerinke za 3 eura. Idealne za ljeto i jedva čekam da ih počnem nositi. Sad ono vele da se obično treba upariti cipela, torba i remen. Torbu doduše u ovoj boji nemam, ali zato sam našla ovaj super remen. Za, vjerovali ili ne, 1 euro. Mislim, da li mi treba? Ne treba mi, ali za 1 euro u ovak lijepoj boji, naravno da sam ga kupila. Sad kad sam ušla u H&M, prozujala sam po ženskom odjelu i prije nek sam se uopće snašla, već sam bila na muškom odjelu. I sad mislim, ok, već sam tu, zbog čega ne pogledat kaj sve ima. Ima super stvari i s obzirom da je danas moda toliko slobodna da je teško nekad procijeniti koja stvar je muška, odnosno ženska, naravno osim nekih osnovnih stvari, tak sam ja naišla i na ovaj pulover vestu sa mopsom, s mojom mišom. Ok, dakle muška vesta snižena sa 15 eura na 10, veličina M, super je, topla, lijepa i ako ne prije sigurno ću ju nositi sljedećeg Božića, s obzirom da je motiv božićni. Također na muškom odjelu našla sam kapicu, mušku kapicu, ko zna da je muška. Da vam nisam rekla garant ne bi znali niti vi. Kaj nije dobra, meni je super. Dakle, ideja je bila da ovo poklonim ili bratu ili dragome, s obzirom da je brat rekao da ne treba kapu, a dragi živi s mnom, prema tome dijelimo prostor životni, pa dijelit ćemo i ovu kapu. Mislim da ću ja nositi više nego on. Kad sam obišla, dakle, muški odjel, vratila sam se naravno na ženski i sasvim slučajno mi je za oko zapela jedna super jednostavna, a meni efektna haljenica. Sad ja ću vam probati pokazati, nadam se da ćete vidjeti. Dakle, s ovim prozirnim detaljem na britele, crna, do ispod koljena. Snižena sa 15 eura na 5. Ista stvar, treba mi, u pravilu ne treba, ali za 5 eura treba. Osim haljenice, našla sam i ovaj prekrasan šos, suknju, kako god.
Privukla me boja. Privukla me definitivno boja. Dakle, ova ljepota, licitarsko roza, također, dakle, šos koji ide do ispod koljena. I za kraj, što se tiče odjevnog dijela, sako. Još k tome snižen pola cijene, dakle sa 20 na 10 eura. Nije sako zadnja stvar, ovo je zadnja stvar od odjevnih predmeta. Dakle, meni se sviđa, jest da je malo cvjetna u najmanju ruku, možda malo napadna, ova majčica, ne znam, meni je baš bila lijepa i sigurno ću ju iskombinirati. Isto tako sa 15 eura smanjena, odnosno snižena na 5. Na red nam dolazi nakit. To su ove dvije narukvice. Nadam se da ih vidite. A druga stvar, dakle isto za 1 euro, su ove naušnice. A osim odjeće i nakita, u H&M-u sam također na rasprodaji našla i kozmetiku. Radi se o ovim lip pen ili olovkama za usnice u 3 različite nijanse i mi ćemo njih svočati, odnosno isprobati. Ok, drage moje, to je to. Nema više, gotovo. Gotovo što se tiče videa, ali nije gotovo, dakle rasprodaje traju i dalje. Prema tome, ako još uvijek niste, trku trgovine i zgrabite najdraže predmete, stvarčice, kozmetiku itd. što je sniženo. Dakle, sad je pravo idealno vrijeme. I naravno, kad to kupite, bit će mi drago ako također snimite ovakav ili sličan video i definitivno ga podijelite sa drugim youtubericama da tako razmijenimo iskustva i možda za sljedeću godinu dobijemo bolju ideju kamo se uputiti i što kupiti. To bi bilo to od mene za danas. Vidimo se, šaljem pušu. Bog!